enti Bonohene Afia Schwar e de expose bi abebom efa atorenchem no ye na eto Ghana enu achie abra plane crash ye na enipa enwotwe eto ananom ewo ensedo omo de nkyeremu bi aba omo kyeremu se eye obogu enkura 16 no mu ya no enkura ni moja ana ekasa omo sama na efrefre Mahama eba nsamatoa ese omo enu hwan fi se enkura ni mu ya no politician bians wo Bonohene Afia Schwar e de expose bi aba na very dangerous. I Penyah broke media. Best was any demo. Obe like video, no other more subscribe button, it's not back the notification icon for latest updates. Not better why you mammy. Our comment section. Best was over. No achievement for so any be actually. It last week. And the band needs to say Obogu. A year asante achima twede e nkura dunsia akọ program omoba ombenya accident e ma omunyina na. It last week Thursday. And as nkura see omunyina. And it is so disheartening say you see nkura we mu no. Every bra incident na happen here. E bedru bra see om e de besi ne. Politician bia nko krom ho ankoche abusuafo obia ensi ho obia ensi kromo no government official obia ensi kromo even MP what damn person so kura nko anko ho no not even the gender minister wanko ho jena na beka say wante esi accident bi say esi wo Ghana ha ada say ema yesie nkura we ema ebe ya rahosem e wo Ghana ha no na enu achi yene na ebofa Ghana ha no na je say plane crash ye ema nipa nwotwe ewu ya no enkura no we no me 16 amabo kirem se enkura no abefa edinkan aklemu emufa omodinkan edi mufa apato makoma aka emufa je say another 8 ebesa akọ na 8 no ebefa ho ebeka opana ana ebeka ho enti Afia Schwar ene Bonohene edi enkyiremu aba omu kirem se Mahama enye careful na onye neme binya sapade ne omu nyina ase ebehye babisa mampai John Mahama ne NDC for se nya atwem ne firi he hwene akasa bisa mampai John Mahama ene NDC for etumpan sesa nya atwem hypocrisy efiri he Ghana ye nya atwem too much ayam ya St. Dr. Omane Boamah ani Mutala Muhammad enra me catch us me na me shefu guda me firi makrase bae nipa wodi kan to fugu ma me eye honorable Mutala Muhammad na me fa ne kransi ye ana papa dia na o kan ko say ba no kra ba ko pe eye because of omo ye ministers intia yesu omo ni ayi nefo am yensa si ho si ye de ka yo mo anase because of them ne kan na da ho do eye because of them tia mampai John Mahama wasi nefo am yensa no wo kwose dam kakra jena na wo poku wanya adwuma ne se mampai ni anu matemase ye din komoba wo matemase ana papa dia na o kan ko ye wo kroma na obogu enkura 16 Savior Church enkura ne de na wanyini kura 25 years tin komo na me no wudi no accident gram obi anka obi anka agei yamfa obi anka hospital ye mass burial wo obogu hwene akasa bisasa minister bitimi ko bisasa John Mahama wotimi ko ho eno na medwen ho amenti bisasa jena na opoku wotimi ko ho etumpan ye wo gender minister enkura hye na se wotimi ko ho hwene akasa bisasa regional minister wotimi ko ho enti sa nya atwemo ekire san nya atwemo yi ekire san nipa wotwe awu yesu of course ye ministers ye respect mo but enkura dunsia ewu ye asoman ye ntimi amomo national governmental attention say anya o te ban e bi ni mpansa yen komano ye ntimi amomo national governmental attention ya mo attention bia na bisawo se sa ankra dunsia no so amomo jaka from Ghana na sabe ye ntimi anya bibi asoman na ya nya amamre ne amane na moja kasa wa asase so a enye de behu ne yehu ne kan na da ho do abane nko obogu etumpan kantra John Mahama onko obogu woni andisifo no enkran dunsia a omuwu ye omumoja gu asase no so no wonko abusua ho no ne abusua nkasa etumpan won chekere abusua re hwene akasa enye sa ba bi o man Ghana ye ko na ehu akwabanyam na meka wo ba bi a wo man ne ko no ehu sanya nipa wu accident ahodo a esie moja ehwie gu asase no so no eya etumpan ye to ba wie ye nkyeye abosome nso arehusam nko a wowuo accident wei atoda bia ya na mempesa me de be politics
mente sense mtrofo ni bia wo bi wu wi a ne aba bonten na we ne ku no na we ne ku John Kuma wu ya MDC for me need time to waste nipa ne da fom wo yere wo abusia yes hey MPP for poison no Wait. and to we so nipa wotwe no mu yo Omane Boamah no NDC for ne kuma mu ana ne ka na da ho ma me nya mass bi nkyerɛw and I believe in numbers Etumpan. Akwaba, I believe in numbers. Unim formua. The American no betimasi. 2024 ballot paper. Yade tu abano na NDC. Omo dan wotwe. 8 on the ballot paper. Akwaba tien komana yedini ye pa. Abusumi a ye wo mu a nipa wotwe afiri mu a emu ba ya miensa de ye nim so mo ye NDC fo omo ye mpanyimfo no abosome nwotwe 8 month ni wumi 8 month na accident we see ye dabi anya sepre jawmanom no Shenia kasa. akwaba misro saintin komo we a me no wudi no Etumpan. akobo mu in the 8th month no nipa wotwe na san wu ye and a tonda bia nipa petumi a hard truth bitter truth. May the respect more wu no. But tin komo no ye petumi ababi a ye chini kono ya na doso. Ye petumi a baby a ye chini kono ya na doso because to me pano e magnetic. adwin kase so da ya adwin keto ante E steam ye krom kasa. Enti ye chew. Ntu ba do wani ba bobo. Enti unya tumi ni wie no wa ntimi ankoda ase a. Akwaba yesunsu masem. Usre da wo de gi a ye de ba ma. And politics no a ye fa no kuntan. Tie, politics na fa no kuntan. Ye kire ye ho no, ye fa nko ba bia. Ye nya kwa bia se ye fa no se hunto se kunto se hwan yo. Wono ye NDC presenter. Ma ne kotena se mampan na nado. Sa charter flight odi tu kwan no. Enka wo tu kwan a wo bom paye se nyankopon ma no ko boadiem na mampan na nado ngu. Ye monitor na tie. Tos bebre enya plane crash. Asofo nyina bi nya plane crashes. American sofo ba ku yi. Minim ni din. Mo ba kan about 3 years or 4 years ni. Erado wane na yere omo ko nya plane crash no mu wiye. Yanka kra no na no American superstar ya obo baseball yi. Kobe Bryant. Wonu so ne ba fe a 17-year-old girl. Erado mo ko nya plane crash no mu wiye. Erado na no Africa ya play me kwashu no say the deeper 150 cent and omuye erade moja edi bimbebre e hwere omo nkwa enam plane crash erade boy na sa play we tu a emofom erade crash sa mi palo besa crash sa play we crash okohan crash sa play we Ghana will lose nothing erade so claim this innocent weak claim Jaja na brofo no kran ma Yenya kwa we mani timi ko jina radio god so akwa we na wo kan no de mampanyi na nado mfa buo kura mampanyi bompa yes sabi mpreduasa a whole president because of political expediency wakotena flight mu na wo tu kwan na chartered flight a mampanyi na ko crash no wumbu Yenya sami jamfi wo kroma ama ne koto nyom demonstration ase se nyame nkum mampanyi na nado bo me basisi ya bo na me bisamo se politics ne de kohe ewiase afefede tumi no ye de kohe ne ka na da ho no vanity upon vanity and papa dey ara no kan ko say ye nyina ebegya mu pesa anyum ne yekrokra mu kwa yekrokra de nu nkwa ne ye kɔ Omane Boamah nya no akoi enya na honorable mutala wokoi enti to da bia politics no a ye no ani die kwan so emia nya politics ne say ye tan ye ho a contest of ideas politics a contest of ideas. Etumpan. Kawadjene nipa ne nkana dwene. Sa woni nipa no nya dwene a. Krati. Ababawa. Enya metan no menya nka wabu. Me kobo no, me kotata no, me mi akoche na tum, me koye na ya kakade ye de wiase ne kohe. Omane Boamah mu ye e ho so.
a manfo atwa sika sponsors wo so ye hotu show no ye de ye beauty of politics kan wadwe na men kamadwe ne yenko enti so obi e kosa tangent we e wa amayosemu si ebe wishi nipa se nipa wu mampani mu a na ote akonwa so mampani na nado na mema ne nyini nche nko wonko crash no mu a eden ne beba yen so yeso wo nsa ba ko etru nua so no na nan na aka ni nyina e ba so eto de bia yenya hweyi kakra wo mai mu me ba obetu atwane yesisi on 057 777 1073 057 777 1073 yemfa koleso no wa homa no so na yenko sisi ya 057 777 107 but ye kukram no wa abo anse na fa koleso ne yenko sisi ya hia me because we ase ne kukram kwa we politician we mampanyi no papa je den no ameye otwituo obunipa PNDC omo na wo NDC o na wo ko en etona bi omo bewu ade omo ya no edu omachi wo ye Ghana ni a mo ni na ho se wiemu nye wo fa fam so enye yakwan nyina nye chena enso na ye minim krom ho mesikro no monko hwehwe bodies na monko sie no akola no kwaako se ne part ne body bi aka asase so wo gina de wo gina wa wo su me wo akola wo gina kwan mu na wo su na wo ase wo gi ade afiri nipa ho asa wo no ba wo ho no gi ade me wo akola wo su me hu ensuo na dani moja me daye nim na ensuo wo kromo na ensuo ni na dani moja ni e address ye ensuo ni bia wo ensuo ni pe na dani moja wo ensuo ni pe na dani moja wo ensuo ni pe na dani moja ensuo wo kromo ha monko ya amamre ensuo wo kromo ha monko ya amamre ni amani engusuo nim Ghana penifo when you chrome ho hene asemo mon fa snap ne nsane mo na munim de mo di amamre me kwa minim ade kro asem no kra me de ma no kan minim ade kro de aye fe na amamre minim de mo be ye 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 na de eba no they made me a catcher one say me Christoni from now to December le Brian Derebe Masu Brian Derebe le Brian Derebe le Cabro yan Derebe Masika yan Daraba every 30 seconds Ujaria Bompire esa be kire wade bi uni bi ene kotobi me be kire wade bi sesia uni bia kona ye de me ba friend Echam hu madia no pawe ade we wuni bia tobi ade ye krame wuni bia ade we wuni bia ye den tobi me ma me be se fo da water me ma me fe no fo da water ade we wuni bia me Tony in cutting. Way me Tony in cutting. Yes, of me natural you. Onya me and a so me guy. Idea way. Uden anya no pa. Ushie gu nsuom. Nsu adi bedware. Ushie gum. No what kind Psalm 23 aguso. No what kind Psalm 91 aguso. Uya. Now we carry. See, assassin na your friend Ghana na ejimoja na enye wumoja.
But one when you are now, Ubeko. I dare wait, Toby. Before a seminar, ever come already, you know. Before a seminar, ever come already. Now what kind? Psalm 23, Psalm 91. Now would you go so? Now we are. Now would you for good team? Mammy, this is not the time to consider your wake. Who are waking in commercial? A coffee. For good food team. Now go back to send them Bible. Now go home by. Now for when you bomb area, no way drive. That is soon I can. I will go home. So wait to me, I would area. And the pound. So wait to me. Semre wa. Semre wa. Jina homa ho. And one of the kind. Na o Kristo ni a owo apili so a o hwemedie ma yandaraba likabre yanderebe le brasi brayandaraba le masubra yanderebe le kabro yandaraba li bayanderebe every 20 seconds la bro yandaraba li kabre yanderebe mazi bayanderebe la kayandaraba. And follow tones in your grow. Charge the atmosphere around you. Now will be a funny sign and Messiah. Command your atmosphere. Now obey a funny sign and Messiah. Dear Bano, dear Bano, dear Bano, dear Bano, dear Bano. Onyame hu yambo onyame my home is so I can't sit like my leg is just shaking. I can't sit still. Odi for be the prophet Roger and when I'm the video again na papa ni hu ya ni papa no minim no papa no minim no papa no minim no. Dear papa no ye no eba enam kwanso a passenger aircraft ani pa ma di odi fo ni hu ye no God I need water. I'm just shaking. Dear papa no we no. You should be careful. You should be prayerful. You should be very, very prayerful. And minim sofo. And you be nimla. Omusa the same to your. The only reason why I called Prophet Uche to explain my dreams was I wanted to know, say, anything. Seeing is another thing. What can we do about it is another thing. For the last time. Yesterday I said it. I won't say it again. Ebi enu me call details, said the never call details now. Said I'm a counseling scar. Come over for me serious. And when I'm better, I said, baby, I'm calling the uno, Monko. A boy says I make costume to make. Baby, I'm calling the uno, Monko.
Munko. And Kolani Baku Jina Kwemu Jene body. Minim Kromo Obu Kromo body na mame. Minim Kromo, minim region Koko and Kruno. Ensure the Kromo and ensure be Ben Kro must ensure the Obogu so Oboju so Bogu. Okay. Ensure the Kromo and ensure be Ben Kromo. Osa ensure na Dani Moja. Nkoya mamre. Munko Kromo hine. Mo Ghana Penyah muntu mirika e wasante a yesi kro wasante a chima. Munko Kromo hine. Na munya mamre papa. Na munko accident scene ho. Enko hwehwe nkola no. Munko accident scene ho. Make sure say mo fa obia. Mo fa obia. Ghana. Momo kai. Nya bote obi se nsuo da ho boa. First munya bote asabi pini comment mami ansa na ko. Obi si wo se nsuo da kromo wo boa. Fasina wo boa. Nsuo da kromo. Really? The car fell in the river. What are you telling me? Accident sense o car kwem si nsuo nim. Oscar, we have Yaya and what are you telling me? If everything you people are writing is the truth, if everything I'm reading is the truth, Munko Kromo. Mesi ku ensuo na wo kromo no, osa medaye ni no. Obi osa ensuo ni bibia no. Osa ensuo na osa ya na adani moja. Osa ya na adani moja. Osa ensuo na adani moja. Obi obesa ensuo bi osa ensuo na adani moja. And then what I also saw was said as a woni akwala wo ho no waje na ade na wo su am say den kwala suje wo ma de no akwala bi gina kwan ho oje the body part. That's all. Yesterday I said it. I didn't interpret what I saw because I felt I have spoken to one or two pastors. And Uche said it like broad daylight. Now me consider me can you plain Betty Harry. Uche said it plainly. Plain. Ujaba say me dey Ghana for assembly so nzemenka efia. Obama sorry na meka. What's it then? That being able to say, what's it then? Oh, Faustina, I feel the Ubu, I won't know me.
the one who loses her head. Hey! Faustina, you are scaring me because you can't be telling me what I saw. Why am I young me? Huh? Obetu achire wa adwene ama me. E wo comment section. Aha Penyah Block Media. Akra.